Ahi na maamukelana kambe ka Master Xitsonga Analyst Channel. Hi ya sungula series ya hina ya nyuwana laha hi nga ta va hi karhi hi addressa timhaka ta beef laha hi va ku yi ri karhi yi suka kona. Namuntlha hi ta va hi ya langutisa ku beef yi te njhani kahlekahle exikarhi ka Mr Post na Ben Mayengani. Beef leyi yi suka kule, yi sukela endzhaku le vo ma 2011 to 2012 ku Ben Mayengani a hamba ti vitana Mr President. Ma swi tiva na loko a nghena ka muzomba sa ti vitana Mr President. Even then a tlha a humesa track ya yena ya Vudokodela Mayengani, vanhu va fisa Vudokodela Mayengani vanhu va tlanga. Ivi after that track swi kwatisa vanhu obvious ni swi nge tsakisi vanhu hinkwavo. Swi kotlanisa swi tlhela swi kwatisa na Mr Post loyi a nga nqambi. Mr Post ndiya humesa track ni n'wi byela loko vupresident bya tirheleriwa Vudokodela bya dyondzeriwa. Wo pfuka njhe hi ndlela yin'wana u pfuka u tibyela ku hi Vudokodela bya dyondzeriwa. U ni mi nyiketa short clip ya kona. Vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga, Vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga, Vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga, Vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga, Vupresidente bya tirheliwa n'wananga, Vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga, Vupresidente bya tirheliwa n'wananga, Vudokodela bya dyondzeriwa n'wananga. Se kwalani hi laha beef yi nga sukela kona, and then after that sa a ko wela na weleniwa kunene beef a ya ha yimangi. Nolwana hambi 2020 ka ha ri na beef. So a ni kombela mi-subscribe hi ku ka ha na tiphati to tala leti nga tata hi endla series ya timhaka ta beef. So ni kombela mi-subscribe ku mi nga siwi hi nchumu mi kota ku va mi tshama mi ri informed. Thank you.